Musesia wa Mutongo TV ni kwa chani wa Tuneenany'E na kiwiyo chaku nikiendean'e na ukethia na ninotho cha kinunguni chaku kila wendete chita wa Tuneenany'E nita wa Jacqueline Binya na ninainuma kwa studio alangu na mamukethie na niambia naku John. Asante muno Mbina nita wa John Mwaka na kwitu ni Kulamu. Karibu studio sia Mutongo. Na muthoja. Faith. Kwa nita wa Faith ndonge mwitu mwiyeni kuma kangundo ngatoka Telembo ni Kalamu. Asante mukamba wa kila bandu. Nita wa Bishop Mala kwitu ni Kalama bandu wetu wa Masani lakini nitavana siabaya mulolongo. Jesus Grace Center. Jesus Grace Center. Thank you. Na mukeli onde. Na muthoja studio sia Mutongo. Siku sisi nungite. Around the corner. Chabati. Chabati. Mwaka na gwa no suwa athi gukwa. Tamina mwaka. Ngai ntwe museo mbua ni no. Syana ni siuko kama sisi uko tokeria. Kiendo via parties ya makambuni. Ini evindo ya ku reflect. Mwaka suili hata ndeni wa mwayu utambie kwa sai. Twetele 2024. Na muno andu nimesiasia ni hata mwaka niu nangi meenda ivinda ya December kila cho nthe wa thukumye nicho wenda kuonia andu uyambia isinda nai na andu mate osindana naku na kindu kini kinja muno misini yitu ese dia ni mwaka musi Christmas mwaitu ni waite wa nzuku na nzuku ko tungiona tutese mpaka minyao na ng'ombe siona ta elephant yote wasiana nini waito wa umosi tawi soso tawi nau na kuyambi yokombea siana siako mwana ola muku ni wa wasomnye muno lakini nundu ni wa wakwati ya ngi maisoma uize thia hii ona ndena kakali okia kwito nula munini pe kindu kita wa masindano kwenda kuyanania siana na siyanana ona tuyanana mawuyani muno kindu kikieta wani chao misini mitu egatwambie na mundu wala mase titungia ngai mubea nundu mwaka nusu wa ngudela na ngai no tukita maundu maseo aundu wawe tambua yikuo lakini tuna thayo tuna medho tuna mau ni tutona ona uya liu pesa hizi atupe mwani uya yuko tuendo tungia ngai mubea nundu wa mauseo make alotu ikite na akatuongelela kana angi nimeukomana na Syana sio na nziawa sio angi maiko atakabinda kautondo nimesilite ndeni wa mbanga na meisho makasio wangi yuko uno kona twina kabinda kasio kautungia ngai mubea kuuti ikomana wisaithia nitwa sherekea keleza mwaki na sikukuu cia kila muthemba kaitu ithena ngocio utungia ngai mubea na twimume cia nthembo kuthia thimando make kana wisaithia no wona twina chau twina kutunga mubea na indi tukite kwa isomo jua tunenga Jacqueline yakana asiai nimekuete Syana nzukulu na Syana ingi na indi thu kuketha na masindano wako kwa sisi okesaidia muku Syana ciake ciciwa nziengi aka nini Syana ciake ciciwa nziengi ni maundu ni moneka ati ya imayoneka muno kwanza weza ithia kana ithe wa Syana iciukie ni wetha akwate ninya kana ithe kana musiusu ni masianga guaka kwa kasila kange lakini manaka kana wona twaite masindano nthini wa musi ntweta chao kipathukanyo ugeza ithia thui na kimena kiyambi yo likambula yuko upo ya inga ya mutethece muno kana muikambie kwikatai kuyananya Syana cia Jacqueline na Syana cia Mwaka kana Syana cia Faith aiye cio nde tanzia wa ciaku na wibo thea no tungia ngai mupea na we buba Syana ona pingi ona kuwe mwene ukenda kwikombea na andu angi ringali lakini uyambi othikosa kahaya ikenda uku double cabin uko ni deleno ngina makuena na yuku yetu kwina ndaka nikenda andu mone ni wathikie kwiyana ni kuti kusio ni chaukieta ikindu chicha kwenda kwindwa kwenda kwikala Tanganya na kundu bikite bubu
ni asia yi ni society kana ni chao well kwa ni asia ni combination ya siombe asia yi society na ona kumwene ni ambao na mbongelelo ndo mwaka asia itotongianga imobea mbaito matunenany'e mashabiki maito alanga iwoni tumine mwaka temwe na utani witu ni kwithwa kila tuwetete kaingi ni tuonete masiao macho kwisilo maundu ni ala tunena baba itu kyobo wa misi ninaite wesiana na inaite wesiana ni na ume atano ati oboto wetatu kazi atona masalenda mebu ulilwe kana salenda yene yoto ana yomusi ulilwe salenda yeye tukula twaetwe na kuno twokulela asiana isi yake na bandu yuitho wine buswesyo ya ubalance kiu umanesiana isio ndesioka ketho atu ati nisi isio iko isu ziwe nikela kana musiusu we nuise betu mikate betu misukuti ubithe yetu mwisoko wetu nenge tutwika tumete ilobi na zaingi nazi yao na ilobi ona mathare cho ilobi amwe ao kathe yao na mometha mekalite maisha mathuku muno ilobi lakini yumo kabani wabanga nundu no wo gutumie no wonenganie mbando ya mutu chao na gwe wolilwe mundu lokwinia mundu lokuthukiacia makwasi ala very healthy ni wotu anake na ciana ciake ni cio tumanga andukani ko uye ta amaitu twendo kigwe ni ciana icu mbetambo ciana nyene kana yu ni ciokeju kwa mituela tinayo nitikosea muno na ithiaka ila winukite tandu witikile kana ukwati wakwa ni munini ndukasenzie nundu ni December nundu yuka e December ni yathela January na sindu mbingi muno na sindu si need a lot of financial input na ni wauma baba ni wathinza nguleni kana wathio tukundini kana onangi menda makaikwa shailoke na ekakoso itrupa tutheo kunthi kwa mindo wauma baba wathi kwa andu makobethana cia o create an impression na onyenezie thilo o mundu onangatinizia makwase iko sikukuni na guia chabati ibuje inena itangasa yikasia ibuje yakwa chabati kana yenguko kana wewe makwase ekuwe na kiwango kila chako ndukendo bituka na nduketorothea na mwako wangu thenga yetha tunengete uyambe ya January nililikana bishop waweta akasia save onaketha zilingi manale December yibiko kesetha la wina kindu kiu twa musie wi muyani uteambe ya mwaka na makwani na tunia mwai wa November manasia no to everything till December in December na sindu hii undu naambia nasia hii ni to reflect there is competition rivalry and jealousy na muno kimisini no to nene ya maundu masiku kuna kila waidite kwenda kasi kukuchuma chukite lakini o mundu mugusania su ya kimisi ya ndinambe yo December eto wabo yo obando tiwa bishop Jackie ni weta yulua ndetwela ngito muno byo ni ulua kuelekania ciana ukethia ono mwe ewa mubinye muno nundu mukuele ola woka na ambe yokua ona ndese inukite nundu wake na egwite muyo nthe maetete ciana mucie lakini ndwithia sacio ntheni wise banzo bia wanengania wise ba nkekatinga njate yithwa ta wise ba nundu ciana cio nthe kana ndwiso ciana cio nthena iketho ibwa nene ona cia ite nacio cio nthe ya nene kila cha kina size yacho na kio bata wacho ina wea wacho anoto naona kaka mwela takate maana lakini ukaka iliotilika wewe zazi na kaikenza akio maana yunje ki ebinda yetu kite ne ebinda ila andu mailite kwitha na kutanania na kwitha na kukilania na andu kwambia kumana kana ni mekaliniti bamwe na umwe ni kana mambie kwa kana ne mwene indi ya tuika ni kuka kubika bandu withie nuelekania nganya na nganya oka kuitwe ni nganya ni ukwatite tubesa mbe wa ungi ilikasia umwethi nani na nicho kuona misi mingi
ciana mbinge ikolete kwinuka na maithama na mundu ndathama nundu kamiste kanini keekiwe na bathi bonanua kivathukanio cha ciana peila cia muskuti na peila ingeite cia muskuti be alama yu mundu aibindia musiainda bindia ona kugeka no winya wa isiana nethe wa isiana ndo bindia ndo ithia ciana ndo cia kwa ikuiwe nini Christmas ila ukite ndio no cha ciana ciakwa etho ikwenda kuikuona inya witu kana ndo maitu ngamba twao ba katikati andu makathikona kiki cha kele ki usumbu andu matukwa na ucha ukalika nundu masindano ma ndikoneke na kwatita nekeno ni mathuku muno ni mathuku nundu ugo waguo urimeini ya kana ilangali ukie nayo ti yaku na mwene nukwambia gukunia simu na ugo waguo cio kaingi ukeke andu ngo cia kuona ta wi kindu ne bindela makendo manenge kindu mayithi akaindwa ikindu ndaibo nibo mundu kwata anthoni utaciegwa Yesu tutona mwe usu ni kiwewe kana ni kwenda kwiyana ni kwenda kwiyonania metulio kwenda kwiyonania ni kana withia wabika kuya nundu bena masindano acio weta wabika kuyo na gwione kana we mundu ume ange mokie na ngali cio na guo na ngali yaku na mbesa hiyo kwikala nacio na binda yuta hii ya sikoko kukombo akakali ni mbesa mbinge na mauta bala mabikie na indi andu mayulwa kindu weta o kibindi niki andu mayulwa te yoka cia January nesu niguo kuona mwana akwete file back to school kwanza na TV ni ciendete muno ciambia utangaza back to school niti the ice kiwi niti the ice blue band ibo ni bawithi ya mundu ambio thilia nundu ngili karibu ya na imwe ni ciendie na kaya na wona nia kana ni tawi na mbesa na kundwe nacio kila mundu ni waendete kwikala maisha matema masindano kabisa ukamanya neno kamusie neno kana matatu na ina thie na bika musie na ciana cia kwa na matatu ni oya nesa ni onywa nesa ni tu cio kengi nesa tu ibe nyumba ilobia thate yakite na etho itakite tu thitite na o maundu ala maitu twika indi masindano maithame masionjeki ni ningoleana na ku bishop pe kusinda na kungi kutuma wiyongela nukwela pe kusinda na hii kulingana na uwezo waku twasiki buyani oyu makampuni mengi ni meka valuation uperform it hata mwako na nimeonengwa awards incentives nukwela chunjo kwenda andu mama nikipathukanyo cha kusinda na be kwindwa na kiwiu nisipe mundu wina kiwiu kindia ditetheka kumana na kusinda na kwaku nenda ubaluke lakini be kusinda na kwa ndono kumotivate ukai aya niguo lakini akatwasi ati inywele mwinziani nzeo twikite bathukania gerugani nundu masinda ula kusinda na ena kiwiu mwezi ula kusinda na ena kiwiu there is the consequences lakini ula kusinda na ena good art nienda uni motivate ni kumaanisha I admire you ya ku motivate wa jakiti masindano ya ku motivate wa ni kwikia mundu vina wanikana eke ingine sanga ene ita kikaba ita kudhuthia lakini masindano na alama ndwe mbituka ni ilio yuni yote umyosa kikamba tatu kwa cia masindano ya kudhuthia ni lati tunaita na company ni na tikoka kunengane zawadi nundu wa muthukumi mucio wikie nesa aithuthia langi ni kana langi na momekie biti mwako ithela na momeithwa na kendo na kiwiu ni kilao ayambata ni na uthecia o ayambata mukwetio unzome the vocabulary cia kikamba lakini palangwenda imini in the setup of our family and our society pe andu mena kiwiu na mena kiwiu cha usinda na kiteki sio there is evil in it and then competition ingi wile na witikile ni tu usinda na nundu twenda number 1 na ni competition nongi na tu usinda na baitu itheka wize actually Jacqueline wako hata kiwiu kiseo
pe kiwe kiseo kieta masindano maseo na pe kiwe kithugu kieta masindano no kiwe kiseo nicho kiwe kilasiano nundu ni asiai no ni seu yoke saithe ya kila sandi si na asiwa kwa TV nilie nesa nilie tanganya nilie ta Jacqueline nundu witha ese ubiti yuke uni kiwe kiseo nundu nienda kwika nesa wizaithe anene nao na Jacqueline na Jacqueline anzisia kana ningililio muthengea kana na muthengea erikanga nesa ingi ndikonya kangi kasiango te isi mwisa ithi athi nyothe mukilanitie mwende yuko asui masindano masio ti mathuku na nimo mathethe acia ona nthi ona misie ugesa ithi athi na maendeleo ma ni mokila na nisilia musie wonthe musini wake embia wa anainena kuhusu wanganyai mbonanganya no uya monda wendu no embia ayuma ngoni nzeo yupala boka abakesobika hii musi US ikalata wa kosanisia Syana siake ni kutumia hii ndeto na hii kumana kunenania musi ise witu nitusiokete namba itu ya SMS ni 3915 mwikathi basa musi isia nikiwewe kana ni competition kana ni chao sio ni wone na vitu wao monde sembaba ya YouTube ni Mutombo TV/FM utukulie kuli yako na ndwende ya kuona unena nyi uwito na tweet break mwaka nini na contradict bishop vanini lakini tweet na kwatiania musia ikombea Syana siake saingi and there is from bando wholesale from a good art I think ni tone undu wasiola watumia kana inde tondo cia atumika iso cipinduka ikosa ni tai tawambuthia ni tawumbonea lakini musi wonthe ndaenda ku encourage we musiai witha ndwenda Syana ciaku ciane na ifanikiwe ndini wa maisha mo na undu wacia uma kana undu uma cia ndeto twailo ciumia na uwe no mathi munene muno na wendo tondo andu mpia mena chao mena feelings na nimekuona undu lakini wisaingi pia no unene ugezaithia wanena na uthio waku wilie kaundu ukazia ai endu maitu ukonzisia ai kana undu tata na ukonzisia ai ni kana undu toni isu za umai ni tawambonya tumatharau na ningulika twinenanya ulwa kuthilitwa ni Syana ulika na bishop tanena kuhusu toni la mwana musi wa tumia nongelelo ndu mwaka wasia ndanolo mindo ku bina wakulia cha I think still we musi inu tha wese capacity ya Syana siako ni tha niso kwatia mwana akwa ningili 3 na nini tha nise mwana akwa longi nake akwata ngili 10 no longe akwata ngili 50 ndiambe yeyo angili 3 wale ilo wakithekane kinage wese mundu eno kasia mabela musi na no kwithwa tumabela tu eno kasia no twitha twina faida mbingi mbe wao ya witha wana ngili 15 no kana 50 kana whatever weta we musiai no aelo sisi ya capacity ya mwano ukiana nake angili 3 ukamwiya mutiso no wambe ye ithia nguko ngusubiye la wathio ilobi tikuwe kala mujengone ngusubiye nguko na ku mindo mutuwa wendu kwata ngili 50 nenge of course ndisi akilini akukilo kwata peke chanda nekela kiba nane kiitewa akitewa ngili mana ile wendu miayo ngili 10 ngautwa yaba ya ni wesi andu aelewa mabalance no we na nguku isi yake ni wesi siende yo Syane sibiko bando undu mwaka watu tabisia nguku demand itakathela ibige bando yambe yolecha okay wakwata akongelela ni wesi no woko graduate kuma nguku ezobika kabuli pa umie kabuli bapikie ngombe but you wambe yo compare Syane isi yako mutizo ye wakwate kake wewe alabe mutwa nundu ni wone thia mutwa kana mutizo is better than you kana mutizo is better than the other no ayambata aimukusia ndi we kana bekitheka ke kuwa bando mutizo tiola no tabise witha wa muno bakupi musinundu ukwati wake no mwitukiletie ti mundu wa mujengo kaingetie la wewe yani
ni wenuka nuka ni wezi ni wewie kana mwaito nukuteanganya kitheka bandu nukumubrokia kitheka bandu aithi wa ucio gutewa kitheka aithi aimwia mundu ndakauya kitheka yani wisethela juchu ike wuke lato wetake wuke thuku cha mundu mwechu cha mundu cha moi so nuweta wi musiai uka sisia ciana ciakwa kiwango chojo ni cha chao pe ungi ukwata mbesa mbingi akusi aite lakini silingi yake ndo kamyona na kendo ka by the way kayubika kayambia ila ciana simie siambiye kuma mebaya siambiye si kuma baya kuma masabuni mbona uno kwatie miongo monza na kwatie itano wi mundu wa muthemba mo yumo cia ino uwo mana undu wambatanya na ciana ciaku yona chambiyo bazona biblically chambiya ya Yakobo na Esau na Kaini na Kaini na Abel you be space ndimo museini wa wailete amba kumanondo ku treatisiana nondo ke unike thwa ke maana monobyo undo ku treatisiana mundu ukukwata mbesa isi nthi kithemba wa weta faith atona inde musio munombe wo ina imbinge nondo ebinda yake thwa wa mujengo patona thebe choke balukirwe ni El Nino na yinu kamusi na ithia yakacho undu uwi na mbezo uteka ukethia ena uthukumi wake wa moko make ninona ite andu mamuthemba ucio mundu moko make okuthukuma ethwa ni maundu mucio kuyutethecia lakini ndwithi ola wina mbesa kwanza ona akuye mithwa alalamikite kulalamika kwani andu acio muyamanenga mundu ucio na mbesa mbingi muno byo ndwithi abethina yu andu amabika mucio ni wisi ku balance ukethia ni wisi ciana isi yake cio ndondo to no ciekalia na cio ndondo ciaidete kwikala lakini tumlikanekana no mundu opia asi na mwemerito neno namo ndondo be amwe konganije isi anavyo maja twikie commercial evanda mbeo ya encourage abandite mbeo ya jealousy kabisa twinasia iye bishop ndio ndana utwena kwa ciana mbina ndana utwena tuyasia i mindset ya ciana cio nanga ila mbaito ni musiaitie nduka itikile kusuka ciana ciaku na ilaingi paiki ndu chana nga family tainya mundu aisuka ciana ciake na kaloko leka kasuka wa mukuwe ukauma aba ukayusuka ilumaita ukasuka mukuwe nayo na kwambe ya umonethia undu useless nondo uteke tumi nondo ndakame kindu tuweta atasia bayondo wesa iko kathambia ndakamesu ciana izu isi yene ciaku na cia sililo or the same channel na bayondo wika ukatonga omwe bu ukabanga onondo ni muthuku ndi kate na nini wetanga cia masalenda ne thamena pata mwingi muno ne we witha security yaku ila wikumusi ne we witha wa usolve munene na ne we kusolve asindu ni la basics ila wa tuika ni wambe yo musuka ainondo salenda yake no sie nguku inata na eneo sie nguku inata yambe yo kwitia mbesa itiniwe yina kisa ayikuimia ete mako na atindi akwete na kumwitu no manthe ya maana ile leo sango kwesu yakuyate nenge na no witha siango kwesu na no wika ko uyu musiai ndukae ni courage kana kaku kakasuka kala kangi twana twenu twana siaku ndukae encourage na kumanenga ndaya mwana ni waku ona yake wango kiba ene ithio ndatu yani ama obisini yes na nigwewa mudhui aisia ndakitali yes na bishop sorry tuwe na mundu religious aisia muthengi na kingei kwa utweke kuona thia jisika balance kukeba nondo musino kubanda nondo wando faith kwa salenda salenda itemio sata negative like it negative ena purpose yake ba ya musi ndio yesu mwanzo elo se ugwa tika miele wanaweza salenda nuzi ne ya faith ni wao ogiene salenda ile utufafanulia wewe somo ni cha mwemie ni wasalendie ngaliko niso ona kibe tinuo wasalendie yani nuo mwengareja okamwe amwanganya no ona kile kibitikina siana itano pete baba akakuya maitu nyendi kwenda azu moto ita masalenda na twitha ati na bata na mumu no nundu ni woitha usiwo uthui wa kuiba ni wo uthui wa kuiba kubi nundu okama bishop weta na mwaka mweta wa mino kwa ikindu kiki weta wa life history yiwetwa ya mwaka na ina chao na ina ya tatu au meana esoko wemeana
usiuthi wa duke baba iweta ngale lakini salenda juti yo yaku ukubene usi ni wothi waku wene ti ola wilo likala onosu akaumite ilobi atakula sekikombe kiwa yu twamina kuelewa masalenda ni chau na faith yana asia kana nimo investment nene ila biba kubi lakini nienda kwa asia hii pia namu masalenda ama tona ida no mo thina munene nundu sindu ciaetwe kwa nanga uno wota kula gwa tondu mbeza cio na saa ingi nowe nya ciano gukulia kana inya wandu maundu asu ko na nowe wosa kaiyaka inywa no wosa mbuye kapia akata no wosa nguku akaiya kata na sindu cia muthembosu ko uno kwitha investment kana aketha yothe na pia munene duko asiai maikona nye kwendea mwana otondwe baba musi niwe wamuka utuko ngiti cia kuma kuyubinga gate lakini atona kwithiwa nowe mwambio wa mathina ma andu aingi nowe pengine ukunia uwa kamwe ai maitu ekiona kana na wekiona kana tate ekiona yolwa sindu ciaku ko umasalenda na mopia twenda timokilie pia timema umalae makamanda yo sindu maiketela na kona kana ni right yake kwete awe sindu na alama tekala musi na zindu isaithia mabrother na masisa imakia gwikata ku invest musi nundu wa mwanu wewe be salenda imwe yembibiliane ila ola mwana eta wa kimama ila kini kimama iya atwikie o kari ananga mali mwana onda ikimama iya yetia mbesa cia keke portion ile mubalukele mwana mpotevu uita wa mwana mpotevu na yua thia sioka be salenda ti uyithi aye mundani na ndeto cia yo kithemba juma ko kuweta yaona usio wa mwana inya kucioka yonie oka nuna kuye mali yake yoka bao ko tutawala kala kabuli ne thacia bana ninye ndwa angobe ni ka tata wambia ndo mathinzia kwani momeka hata na wethia kwanza wethia biblically yazia kana atumania kulia ni chao chiende ko ya musi na ethe aga mukulia nyenditwe na kuba mbona nyendwa anthinzia kwa hiyo isalenda no ito nenda hiyo na mathina pende to mwaka wa weta yita wa chendesia yaili tona ni chendi ugethia bena chendi musie nyane nionga mitababe musie ni monobyo nundu musie ni waidite kuonania nundu ni wo ile to play iulwa Syana ciendane kana imenane wa musie isi na bende to faith uneni a very powerful na namyenda monobyo na hata bisia asiai aonde na mianduka atato suka mwana ukwa mwana olonge nundu kiuni cho kietete mathina maingi kubikio kethia mwana omwe ni wamana kana kaita atandendete ngania na ewe kwa kawango ka muthemba muna ndwithia ethwani tauwe na nuo tendetwe ndwithia weso imana weguo temu yani nundu muci ini wosukana pe we nini cia prodigal son kindu kicho ndekindu ya cha ndie nai endwa muci isu ya nenie nai ene rona salenda muci isu ya na masalenda onthe nundu imwe yosio sindo yathi na asioka lakini ungi utiwe bwa thukumite eta yutia ambio teta muci yundu wasungiye nijo kitumi kwendhiwe na peace muci ni usi na nizo peke niguo ni mai masalenda na nipeke kwenda kuongelela bishop paya nundu pia ni tutona ukia taasiai nundu tuyaasiai ba kueta kana kangi kwa kangi na nundu tioneka tatu kwendea kana timenaka lakini suko na be kuneka ta example kwa mfano wisaithia kana nganya kana gaketa wai itha keta wo Mary payo thuku museya ethia museyo longe Mary anaikuo so atio nuna mbite ise na naembikanesa anekiona nona na tiuseo ni kana asisi kana kamweke ukunia Mary amotethie lakini nduisa hivi ya you Mary kwamba etelo bugo tabi di correction binesende mukwacho motilila sasa kana mezile mafulonesa you is there you kuetwa kwa Mary la we hata bwe brother ake kana mwaitwa kana na uanaisi kana tata anaisi ndosa kanani taini na asukawa lakini musi ya neni kwa ngonzeo edaje kana nganyeni wambitisie like na mutapye
nundu ndienda nundu auma ba etwabetanisie na twakosana ona thima ibindwa mayala mukojande to na kimena kina competition ni musieni wao wali to make sure Syana yake siamana tofauti kuma si nini nundu zukune na utabiana ndukawete no kalewa zuku ya ndukawete lakini uinda byenye tamuste uwi musi wakwa kindu cha brother akwa utaombea ndikawete indwa wishwa ni ngweta we handle tata mose nondu be competition na be kiwu dono tabia faith kuhusu mwaka nondu ningwenda munenye na mose yendya wa ayungwa channel si andu tunenanye na mose ta kuona Syana hizi akusina masinda ndo tamatema sio yuni yo ibinda ya kunenanya tikwe ya na ndukamutabie ana kana ndunenga mwa inyaku mana tana ndumwe na ndukawete ngunengie yuko ni chuchumba kieta imena kiwiu na kimena na yowisi pate nguwe yutu unena na kamba ni wisi bemesi Syana itekalania na bemesi utaithia nguku nundu wa brother aku kabaka mantha kindwa keki aikakwesio pe musiono kathoa ngiti ikwawa pe musio kethia nuo angana kila kindu jonthe as much as brother akwe kumusie kana sister akwe kumusie utakesa kufaulu wenza kithima kiimantha yani ukethia ona kana ikuingia indo ndiwezi abono kazi alika mundani kwa kumbemba sionthe ciaiwa nundu wa sindu imwe ciakawa nundu wa musi o misingi ya mwikalanilye wa aciai na Syana wa iliata na Syana hii kwatwa ikiwundu ithia no tukathia nganya we na ciendu no tukathia nganya niwe kutethacia no tukathia nganya ke kati we ndu ikala thayo no tukathia kana ithiete ikindu yunake nake ndu ithia all the time unfortunate na ethwa na ndu mate atangie meilai na weta wanungi ethwa ndu iseini yu ethwa na ndu mate atangie na mailika iya sia kuthesia kumbe indi misi ndu ithia palikile kibindu kitaonekana nundu yukiu nicho njakio weta kitawa kiweu yuende bailika kiweu ndu ithia njakio na mukauma ba mukatwa sindu musie kwenyu na mwemeu mwathimo abicha musie as far as musie ini waisie enda umwonethia muikendo kana enda majini muitwe kai muzi ogenge ona thani kazi amuna atwaye mwithia itailizio ndeibo thwangiwa ndatio thiwi ni kulia ni lazima onthe mekale bau wona bekalo uwe ta musie no wambio matethecia makathoa ngalingi ukesa ithia waingi musie imwe ate miunda amusomethie ko expect muke mwambio ku expand ko wambikia mabati ikolongea kambikie ceiling lakini toke wasi ngania naambikie kina na kwelite kwikona kuni competition yengi ikwisa kuumithio mwana osu waku piange nini twaiwe na lusi yakwa ikiwela traditional tweka ntheo bishop oka tukwatarithia kwi maundu maingi na kiolongi kutwawa uyasi mwitu akatoa nini mwiki ya malone mwanonge atwawe alusini nange nwisi wambieke kwete kimena competition ya kimena nimilukelelio ndo mwaka wawe ko huwa ndo nongi na move on obo wa kwikala kumusi tuiweta sikukuni tuiweta Disembani pala mwitu wini botwa ilothio na ketheka lake sokoni na ni botwa ilothie kate na ningitiasia saa ingi ona nuona ndo makite misi lakini meona misi mena kundu na makuene ikitui sabaki no sabaki no lulo lakini it is in the urban setup pe ando meoku lakini ukewa mundu ayese kwitu ni mwala kwitu ni kangundo ni na kideka mindo pe bandu bangi juru gwenda tu nikiki akilini ya mbaito kiwu kingi nacho nikieta wani ila tusita external forces nyesiana sia kwa digo yenye na aume atano kila mundu ena kibeti chake na ibeti kila mundu na ideas yake na mikalile yake na onthe undu tuwetie majana na be Syana situ sikeye kwetwe ni Syana isitu mwana umite kuthime ugezethe ilona ngale owiwe nithe na weze ni noje ngumukulia ye mukanga nyai na nona itwa ngale we walile kuya mukauni ngale niki yube iwe ilatwa asya niki wukiseo
Esilio na kundu to nakwika ubikie level isu lakini ndukesilio ndo to nakwika wizede la ngale sio ngamwe kwa jawu ko ke de la mataili madelile maumiwe nzebe niki nundu no wewe yake ukinge lakini wewe yake wewe asiye ndina ngale lakini I can afford a motorbike nina kamota kako na ke katinya ngato abe umundu ko akangwa nise kamota kune kakwa kila mundu musiei balance utwani wana nyesiana siako na ngea elamabika uone wezene wa kilomita 20 ndio mongelela that nunu wa mongelela that ya leo kuluma na kesulu vikwetu wabi kamusi ne ule wa wabi kadi musiko siko sisi ya undu utonda ukushon musiai atwike ne we cushion na umbaba ya na maunene makwa na mbesa siako inyonde mwisiana siako bienda kwa asia woni manage umanager jua uti lakini niziveithi Syana itonda kuwete musiai pressure na kusemba kwa thakame na tuyone na yulua only Christmas time competition na jealousy throughout onakuma Syana sisiawa na sieta wa muno na say I think asei bubuni botu tubaluka motiani nundu uyambio kompea mwana nongi lakini kindu chucha ile tendo akiki kanundu mwana osuwe uma kwaku to the world lazima compete I'm still stuck pauwe musiai no asindane ya Syana syake ngoize ngwiza ithi pia sei ime masindana sio bemwe midlife crisis na thiu pandu ba kumatete muka mwana bakawanja onake atwa wanye bakewanja na cutex kiwanzu yesi yona kabetike kaka menuke ya kombanie I drive pesa nduke ya waitwimbo ukonga mawige tawigite mutamu na niki we compete ya muka mwana unake muka mwana uye yaka 20 na kwa nini oni yaka 60 na ewe muka mwana ndeta mume babe ndize ta mume baby Kama nduka ni wako mwaka wina poingiwe nawe ta nisilia kunena nyakwitu ni at least twa mystify jealousy na kwianania ndukendwe na jealousy ya kwenda kwianania we you miss beyond your means twendwe na kiwi ukiseo na competition healthy ni na Bishop Mala Madam Faith asante mwaka thank you na kwa nitawa Jacqueline Binya tuko mane chumwa chukingi na adhimikai